UCI cyangwa Union Cycliste Internationale imaze imyaka irenga 100 ishinzwe. Bwa mbere iba yabaye mu 1921 ikinwa ku buryo bw'abatarabigize umwuga mu buryo wo kugerageza uyu mukino w'igare. Yongeye kuba mu 1927 ibera mu gihugu cy'Ubudage, noneho ikinwa ku buryo bw'ababigize umwuga. Hanyuma itwarwa n'umutaliyani Alfredo Binda. Muri federasiyo zikomeye zikundwa n'amamiliyoni amagana z'abantu nka FIFA yatangiye mbere gato ya UCI mu 1994, tuzimo ibyamamare byinshi bitandukanye ndetse n'abanyabigwi batwaye amashampiyona akomeye y'umupira w'amaguru ndetse na za Ballon d'Or. Gusa si ibyo binzanye, ahubwo ndagira ngo nkwibutse ko hejuru y'amaguru abiri atigenza, ikinyabiziga kigira inanga kidacuranga kikagira amahembe atica, hari abanyabigwi bagikoreyeho ibitangaza ku buryo kugeza uyu munsi tubita abibihe byose. Igare kuva UCI yatangira gukinwa, hari abanyabigwi bakoze banatwara imidari ihambaye, bandika amateka ku ruhando mpuzamahanga ndetse bandika ku nkuta uduhigo tutazasibama. Abanyabigwi 5 bakoze udushya tudasanzwe kuva iri siganwa ryatangira gukinwa, ndetse n'abakinnyi baje mu Rwanda bitezweho ibitangaza kandi bakabigaragaza. Nyumva neza, Oscar Freire umunya-Espagne yegukanye inshuro 3 igikombe cya UCI Road World Championship mu bagabo 1999, 2001 ndetse na 2004. Peter Sagan ni umunya-Slovakia, niwe munyabigwi wa UCI wahize uduhigo two gutwara UCI inshuro 3 zikurikiranya. nta wundi mukinnyi urayikoraho ku buryo bajyaga gukina igikombe bisa nkaho cyabonye nyiracyo. Peter Sagan yatwaye UCI 2015, 2016 na 2017 mu irushanwa rya Road World Championship. Eddy Merckx umubirigi ukivuga amagare mu Bubirigi nta kuzaza Eddy Merckx ahita aza mu mitwe y'ababirigi bose, kuko yazamuye ibendera ry'Ububirigi inshuro 3 zose. UCI Road World Championship mu bagabo 1937, 1971 ndetse no muri 1974, kandi azwi cyane nk'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka y'isiganwa ku magare, ku buryo umubirigi mugenzi we Remco Evenepoel uzwi cyane muri iki gihe mu magare ari umwe mu afatiraho icyitegererezo nka mwene wabo w'umubirigi. Nkomeza kukwibutsa ko iyi ari G7 TV, niba utarakora subscribe kwikurana inkunga ikomeye tukajya tubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Ku mwanya wa kabiri mu banyabigwi b'igare ku isi kugeza uyu munsi yitwa Alfredo Binda umutaliyani. Uyu mugabo iyo UCI iza ko inshuro imwe gusa niwe wari kuyitirirwa mu kubaho kwayo kose, kuko niwe wayegukanye bwa mbere ikinwa mu Budage mu mwaka w'1927. aba ari we ufungurira abandi bose bayitwaye. Nyuma Alfredo Binda yongeye kuyitwara kandi mu 1930 no muri 1932 yitwa Alfredo Binda umutaliyani. niwe muri legend wafunguye UCI Road World Championship mu mateka yayo. Ku mwanya wa mbere ntibisanzwe yitwa Gianni Longo Umufaransa-kazi, ku myaka ya 66 afite UCI Women Road World Championship. Yavutse tariki 31 z'ukwezi kwa 10 muri 1958. Mu bagore afite uduhigo kuko yegukanye inshuro 5 UCI Road Women Championship. Ikidasanzwe nuko ari umwe mu bafite imyaka myinshi cyane mu mukino wa UCI, gusa ntibyamubujije gukomeza kuba umunyabigwi. Amakuru akaba yerekana ko Madame Gianni Longo agifite umuvuduko wo kwitabira amarushanwa ku igare, kuko nko mu myaka yashize yatsindiye icyiciro cya contre-la-montre cya Regio Pacha 2020 mu Bufaransa ari mu basiganwa ku magare nubwo yari afite imyaka 61. Irushanwa rya UCI rijya gutangira, twari dufite ibihangange byari byitezweho kwandika amateka mu rw'imisozi igihumbi kandi banabigeraho. Ushobora kuba warabonye bitwara neza ukibwira ko ari ubwa mbere, gusa ntibyabagwiriye n'ubuhanga n'amateka basangana. Umunya-Slovenia Tadej Pogacar kugeza uyu munsi niwe nimero ya mbere ku isi mu marushanwa y'amagare, ni umwe mu bari bahanzwe amaso na mbere y'uko irushanwa rya UCI Road World Championship ritangira mu Rwanda, kuko ari we watwaye iyi shampiyona nanone mu mwaka wa 2024. akaba yaranatwaye Tour de France 4, 2020, 2021, 2024 ndetse na 2025.
akanegukana Giro d'Italia yo mu Butaliyani 2024. nta gushidikanya Tadej Pogacar amarushanwa y'igare akomeye ku isi yose yari yatwaye, kandi bitari rimwe ahubwo arasubira mu kwerekana ko abikwiye. Nk'ibisanzwe yageze mu Rwanda naho ahakora amateka kuko UCI Road World Championship 2025 niwe wayitwaye. Mwite Tadej Pogacar, umusore w'umunyaslovenia bakunda kwita Pogi, akaba yaraje mu Rwanda abura amasaha make ngo yuzuze imyaka 27 kuko yayujuje 21 zo kwa 9. Umwaka ushize yabaye umukinnyi wa gatatu mu mateka wegukanye amarushanwa atatu akomeye mu mwaka umwe, Giro d'Italia, Tour de France na Championnat y'Isi, aho yiyongereye kuri Eddy Merckx wabikoze muri 74 na Stephen Roche wabikoze muri 87. Kabiri mari bitezweho bitangaza yari Remco Evenepoel, umubiri w'imyaka 25 ukina ikipe ya Sudal Quick Step, nawe yageze i Kigali aje guhatanira shampiyona y'isi y'amagare, ari no mu bahabwa amahirwe menshi yo kwitwara neza. Gusa ntiyatinze kubigaragaza ko ku munsi wa mbere yahise atwara individual time trio ITT gusiganwa n'igihe umuntu ku giti cye. Mu gusoza urushanwa yabaye wa kabiri ahabwa umudari akurikiye Tadej Pogacar. Evenepoel ni umuhungu wa Patrick Evenepoel wahoze ari umukinnyi w'amagare, nta gushidikanya umwana wa Samusure avukana isunzu. Remco yinjiye mu gutwara igare avuye mu gukina umupira w'amaguru, akaba yaratangiye kunyonga igare 2017. Uyu musore yegukanye La Vuelta a Espagne muri 2022 ndetse akaba yanatsinze uduce twinshi muri Tour de France, Giro d'Italia na La Vuelta a Espagne. Evenepoel yegukanye umudari wa zahabu mu isiganwa ryo mu muhanda road race no mu gusiganwa n'igihe individual time trio mu mikino ya Olympic 2024 ndetse anegukana shampiyona y'isi 2022 n'umudari wo gusiganwa n'igihe 2023. Umwongereza Thomas Pidcock ukinira G36.5 Pro Cycling Team nawe yari mu bakinnyi bari bitezwe kuko yerekanye arimo ayo mu misozi. Mu marushanwa aheruka uyu musore yagerageje, ariko imihanda ya Kigali iramugora cyane, gusa yaje mu myanya 10 ya mbere. Umunyamexico w'imyaka 21 yari umwe mu bakinnyi bato bari bafite icyizere mu mukino w'amagare kuko uyu musore yasoje Giro d'Italia 2022 ari uwa kabiri, yegukana igihembo cy'umukinnyi muto ndetse anatwayemo agace. Isaac Del Toro Romero ukinira UAE Team Emirates ni umusore muto ufite ubuhanga bwo kuzamuka, akaba n'inshuti ya champion w'isi Tadej Pogacar. Umufaransa Julian Alaphilippe 2022 yari azi neza imihanda ya Kigali n'ubukana bwayo. Uyu musore ukinira Movistar Team yo muri Espagne afite imbaraga mu kuzamuka imisozi no gusoreza ku muvuduko uri hejuru, gusa ntibyamugendekeye neza kuko burya hari intwari nyinshi hatsinda intwarane. Afrika yanditse amateka binyuze mu gihugu gito kitari gito mu bikorwa, u Rwanda. Iyi ni G7 TV, kora subscribe, like na comment, uduhe igitekerezo ku byo dukora n'ikindi kiganiro twazagukorera. Asantene.